Gompieno go la boraro ke go ntsha ngwana ka la botlhano ka C-section ke gone ke pakang beke ya ka le ya ngwana. Beke ya ka e na le dilo tse di mmalwa ga ke a tsa dilo tse dintsi ka gore ngwaga o fetileng ngwana ke ne ke pakile beke e kima e na le dilo tse dintsi ga ke a di dirisa. Ke pakile taulo ya go tlhapa ke fetsa go bula beke ya discam ba nphile di soft maternity pads ga ke di rate ke tle go dirisa di lilets mme ke tle go simolla ka tsone. Ba mphile di panty tse di latlhiwang ga ke tle go di dirisa mara ke di tsere fela ha ile gore gongwe ke tla tsa di panty tsa ka leswe ke sa kgone go di tlhatswa ke sena choice. Ke thaetse vest ya thermal ha ile gore ke a sitwa bosigo ke mosese tsatsi le ke tsamayang ke jersey e ke tlang go ya para motsegare o otle. Go na le kgetsi ya dilo tse di tlhapang kitse ke tsentse le lebante le ipofang. Beke ya ngwana e na le kobo e dirilweng ke mmagwe ke o mamaga ngwana o e dirile ka boyene ka matsogo a gagwe ka gore ke kopane le rragwe re palame di bicycle o tsentse bicycle mono. Ke tsentse e botlhofo ka gore go selemo ya moslimi gape ke tsentse engwe gape e soft e boleta. Ha tlhapa ke tsentse toulo e le kanang bana ya go itshutla ke tsentse vaslapa ke tsere vaseline ka gore e tona thata ke tsentse engwe mo teng ga selo sa purity motema wa purity o re o dirisitseng. Le ke fetse aqueous cream ya ngwana o yaanong ke tla e feleletsa ka o montšha ke sesepa sa go tlhapa mmele ke surgical spirit ya khubu ya ngwana ke mafura a bana baby oil ke tse gore gore sa batla go bontsha gore ke baby oil ke tsentse le sepa sa go tlhapa moriri ka gore o tsetso ana le moriri o montsi ke nagana gore le o tla ba na le moriri. Ba re ngwana o tshwantse apare leiri a sa ya apara sebaka se se fetang di ura tse 3 ke tsere tse di lekanang letsatsi le lengwe ka gore ke nagana gore ke go dula masego a mabedi ke tsamaye phakela so ke tse 1 2 3 4 5 6 7 8 ke tse robedi ke motsegare ke matsatsi a mabedi a motsegare ke tsentse tse 5 tse leng gore ke tle go di dirisa bosigo tse ke tse leng gore di dirilwe ka cotton tsa Pampers Pure ke tshepa tsone gore di tla kgona go somarela sebaka ha ngwana a robetse bosigo. Tse di mo tlase tse ke di kreile mahala go tswa ko discam ya ganana molelo re tle go lwana ya ganana nana bona bona engwe ke tshameka ka sosel ke selemo mme ke tsere dilo tsa haile gore ka more ke tlong go dula mo go yone e tla be le tsididi ga ke a di dirisa ka gore ba ne ba mo apesitse mmese wa hospital ya teng e dirilwe ke mangwane a tsala yaka e na le di meeting tse di tsena mo matsogong le di mmese tse pedi ke nagana gore o tla dirisa e pinki e kgotsa e tshwe go tla ya ka gore tlhogo gagwe e kima go le kana kang o tla robala ka ke tsentse marokgwe a mabedi ya go robala le ya motshegare ga ke itse gore ke tsentse ena ka gore ga ke na dikauso ga ke a mo tsenyetsa dikauso ke tsentse di vest tse 1 2 3 4 5 ke tse 4 tsa
dikgwedi tse 3 le e le nngwe ya bana ba ba tlileng ba le bannyane thata. Ke nagana gore wa go tswa le 3 kg jaaka ole. Ke tsentse di-baby grow tse 3. Ha ile gore re tlhoka diaparo tse dingwe re tla kopa ragwe a motlele ka tsone ka gore se ke pakile diaparo tsa gage. Ha nke ke mena diaparo ka gore ha ke nana kwa ya go mena dilo. Ke batla go tsaya fela ke tlhatlhagantsa fela be ke tsaya fela. Ke go tlhalosetse gore ke re bua ka eng. Ha ke apesa ngwana ke tsaya fela mo godimo bo go sala engwe. Ha ke fetsa go tlhatswa ke ba fela mo godimo. Ha ke na nako ya go mena dilo tse dinyanenyana tse notse ka gore di ntse le tsone bona gore di dintsi yang. Ke go fetsa leng go mena dilo tse dintsi so ha ke na nako ya dio tseo. Ke tsone tsotlhe tse ke di tsereng tsa ngwana. Yaanong a ke bone gore ke ntse yang pele ke nna le ngwana. Ke beke kae camera ke bega. Sentse wa lo ena monna tlhagisa ngwana ke apere mosese. O lebile go godimo thata boela go tlasenyana. Ke a go emela hale. Ke bona gore ke ntse jang. Maagwe basimane. Ga ke itse gore ngwana ke mosimane go tsa ke. Mme ke nagana ke mosimane. A itsole re bone pente